Hello, ahana kiyani Lena. Aharenaki hadal kurudu fushika dirumunda bavi saharuge student. Social media ka aharenke live share kurumaki aharenke hobby. Mihar bonavidane profession keves. Me aharenke online life ka hedum by mistakes ke sababon aharenke muri life mess up ve gotuke wahaka. Ade aharen egen overcome kuri gotuke wahaka. Rashuka aharenke dirunun share kurum vegan diye aharenke audience varak kamuda kamaka. Teting aharitere aharing hi nukurawara followers kinawe. MMS vara supportive. Mihen goreniko edduahu Ahmad 02 kiya account akon aharen follow kori. Emme furutama enaves aharenge post vara positive ko comment kori. Vara nice. Ehem ena DM kori ma kodaka wahaka takkaling. Airways enage account kain photo bala fa hitang eri me kodako catfish account ebbai. Enage account ka posters followers swaram mato. Ekam deng hitang eri vedanu hai ena ki hama loki mihaka. I shouldn't be so suspicious se. DM kodam feshita kuda duas kore tere Ahmad ke tone kuda ko badalwan fashafi. He started commenting on my looks. He kept asking ahareng orani kontakuto, kaka ekito, reply no kafiyamong hutta nola message kore. Road muamwegen by far lean angam bonelang. En abad aharen stock kura hemves hiwan feshi. Mihen orenko edduahu I noticed a message from him. Ega ini miha ko aharenge photo take share kura wahaka. Photo ta balon link eves fonua foi. Ahareng hasvi varun link rangara balaves nola ea fit darling. Link ini aharenge MyCloud account login ba. E page iri ham aslues MyCloud page inna gota. Ehem ve maabara visnanola avaha username and password a jahaling. A phishing link account ahana realize where mala search. He already had my login and password. Then we got the key